Hayla olsan acabın niye? Haysi yırtık başı çıkar bu çabuk. Hep şehirlen alıp Korku yoktu, mesken tutan koçağın Uladı. o heyvay o. Gene bir hormacı edin, yüzüne tavşırar. Ata bir hormacı erkek karıysa korkak olur. Hele karısı erkek olur. Erkek yüz olmasa garip kalır. Hele yüz olmasa çocuk olur. Dünyada kızın da horm olmasın, oğlun da horm olmasın. Ay oğul bolsa olsun, kız horm olmasın. Ay ne ettim kulak astı. Oğul öz eline çağırında, kız oğlun halkın eline çağırında. Kız oğlun horm olup, böyle yaşadıp ağırlasa, yüreğin para olacak. Kız oğlun her yerde olsa horm olmasın, eminiden kıyırdı. İlinin ayrı düşün, İlinin ayrı düşün. Ah vurur iyili güller, yolundan ayrı düşün. Cehledim yolu güller. Gökte telik gerdanır, halk yerde tergelanır. Ne badigar cahandır, göz açan malı gözler. Kimlerde altın taştır, kimler sayilme taştır, kimler düğüplen kallaştır, kim yüpöksü salı gözler. Alhey, kimden takmadı imana? Ay kimden takmaz imana? Kim yer takmaz boymana? Kim don takmaz giymana? Kim tirmiş halı güller? Hingam udin ömür al, bahar patti bastır yad. Gökte kanat yayan kal, güller köl güller, güller. امروز پنجشنبه 31 شهریور ماه سال 1401 هفته دفاع مقدس، هفته سوم مسابقات فوزسرا و پاییزی شهرستان و قلا دور اول مخصوص اسبای نژاد ترکمن 3 ساله میدان مسابقات 1200 متر شماره 1 تیکه‌گل جابره آرش مهدامی، مربی حسام یزدانی، چپ و چوبان موسی محمدی. شماره 2 آرارات مونا قهرمان، مربی میسا خودپور، چپ و چوبان محمد خودرملی. شماره 3 کاغان مهدینیای اقامتگاه ترکمنیور، مربی تاشمال شهری، چپ و چوبان اشکان نظری. شماره 4 اسیرا ایزدیه، مرتضی فلکی مجید کمالی، مربی امید یزدانی باشه، چپ و چوبان بنیامین جرجانی. شماره 5 سروش مقیمیه، صادق جرجانی اسماعیل دانشی، مربی رضا کریمی، چپ و چوبان کمال درجت. شماره 6 بالتای مهربانه، علی رضا جرک، مربی رحمت الله رجال، چپ و چوبان علی رجال. شماره 7 آینم بصیره، اکبر دیمرچلی،
مربی عبدالکریم گوگنژاد چابک سوار کیوان قلدر شماره 8 طوفان امینه اکبر دیگرچلی مربی آقای محمد امینپور چابک سوار ابراهیم مرزاشی شماره 9 تریتای سیامک اخلاصی مربی بهرام فخته چابک سوار مهران عطا شماره 10 کلانوس ترکانه مسعود محمد کریمی مربی امید ایگری چابک سوار صادق امری شماره 11 ایریفه ابراهیمیان مربی باید محمد تاجی زاده چابک سوار یونس رکلی شماره 12 بلکلی محمد یاوری مربی یوسف خواجمری چابک سوار عبدالرحیم آرمیده شماره 13 دکتر حیدر وحید رزماور جبار فقه مربی فرهاد امیرکبری چابک سوار سراج‌الدین اندروا و شماره 14 شیوا سیاپوش سنجر سیاپوش مربی آزاد امریکی چابک سوارم بهرام بینایی ابراهیم قرداشتی تریکای شماره 9 سیامک اخلاصی رو هم بهرام آتا صادق سرجاش قرار گرفت هفته دفاع مقدس دور اول هفته سوم با گرامی داشته هفته دفاع مقدس خوب آماده بشن سدور اول 1200 سدور آخر 1000 متر اولین سپریاتی سوم محمد خدمی بارانات بالا قهرمانه و همچنین از قدرتمند خشمانی شوشه با پای مهربان فعلا کیوان بلارزه و همچنین شماره 6 با پای مهربان رزه دوره میره بخاطر راستای شماره آرارات یک اجازه آرارات که باید Gracias.